nko mu ntara ya Rutana cyane cyane muri komine Bukemba hari abavyeyi bategetswe kurya inyama z'abana babo bokejwe babakoza ibitoke by'ibisahira baje bikoreye. Hari n'abandi bategetswe kunywa amaraso ya bagenzi babo bahejeje kwicwa. Aho nyene mu ntara ya Rutana impunzi z'abanyarwanda zarabica bigacika. Uwari ku isonga ryabo n'uwitwa Nyaruhirira Alphonse yakora muri Bukemba. Abo banyarwanda b'impunzi umugwi Severe uvuga mwibuke ko bakoze akabi kabishe muri Muyinga, muri komine Mwakiro no mu Kirundo, cyane cyane muri komine Busoni na Bwambarangwe. Hari byabaye bidasanzwe mu karere ka Cibitoke na Bubanza. Abarundi benshi bagandaguwe bishwe n'impunzi z'abanyarwanda Uburundi bwari bwarahaye indaro. Bamwe muri bo bari barashizwe mu nzego z'umutekano nk'igisoda na gendarmerie. Mu gutwara twaratinya naje naragiyemo umuntu akenye ashobora gutwara abantu batunze gute, ko twasanze abantu barayegeranije mbwa natwe tukagira n'urukuje. Iyo teori iraja mu mugambwe mu bantu batari bake yuko dukwiye kubanza kwikenura. Voice que je veux dire kumengo muri ncabwe naho ntimuzu tubanze kwikenura. Kandi rero bamwe mu bari mu butegetsi twasanzeho barabidufashije ko nibo berekana ati hariya tupeshipe. Hariho abantu rero kubera n'akagezo bari bafise abantu baca bajamwe agatoki umaze gukomba ukora mu nkono ugakura y'inyamuka ryukumvira ryoshe ninde yakubwiye kwisigaye yo yibisha ibintu bicagize ko abantu bakangura kuja muri ibyo byo muri gapeti habisubiriza. Ibi ndi kuvuga bizatangira ku wa gatanu. Uyu munsi turi ku wa gatanu. Ubu buhanuzi Uwiteka yandungikanye buzatangira Vanderedi nibigushobokera ubyumve neza. Vanderedi muri uku kwa kane, buno turi igenekerezo ry'17 yenda ubwo murabyumva namwe, ntabwo ndi kuvuga nza ku wa gatanu. Ubutumwa marayika yandungikanye ni burebure ariko muraza kwihangana, kandi ndavuga mu ijwi rituje. Navuga sorry, kandi mpamenya ko umuhanuzi ahanura uko yategetswe. Ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane nawe kandi ubuntu bw'Imana bukubeho. Turigenekerezo ry'itarike 17 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, je ni Prophète Martin, ndaguhaye ikaze ku butumwa bwiza bw'uyu mugoroba uhoraho aturungikanye. Kandi nkusuhuza aho uri mu Burayi, aho uri ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, wa Aziya, wa Afurika, by'umwihariko Urundi Rwanda cyangwa Rwanda Urundi. Mwese turabahaye kaze mu butumwa bwiza. Navuga ngo nagakura kuko biteye ubwoba, imirongo miremire y'abahunga. Nagiye mwishurirwa niyerekwa mbona abantu bavi Bujumbura n'amaguru, umurongo utonze ukagera Ingozi, ariko sinabonaga umurongo udahera. Ni nk'uko wabwira abantu ngo hari abantu bageze nko mu Bwiza bajya muri ville, abandi bageze kuri ambasade y'Abarusiya, abandi bageze kuri ambasade y'u Rwanda, abandi bageze kuri ambasade ya Kongo, bityo batondekanye.
mbona ni umurongo rero uva mu gisagara cya Bujumbura w'abantu bahunze berekeje Ingozi. Ntabwo ari ibyo gusa kuko byakomeje kugera no mu Kirundo, ariko sinabona bambutse mu Rwanda, ntabwo nigeze mbona bambuka mu Rwanda. Nza kubona abantu bahagurutse Bujumbura unyuze mu Ijenda baraduga kirongo kinini kuzashyika za Mwaro. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Bujumbura abantu bagiye kuwuta, bamwe baduge n'amaguru. Niba amaguru mucyumva, abantu bagiye kuwuta bagende n'amaguru. Intara zose zifite abantu baba mu gisagara mu ijambo rimwe. Buri ntara igiye gusubizwa abantu bayo. Ni ikibazo inzego zitashobora guhangana nacyo, ni ikibazo amahanga atashobora guhangana nacyo, ariko hagiye kubaho akantu gasa n'inzara. Ntabwo ari umwanya munini yari hasanzwe cyangwa se yari ihari, ariko igiye kuza ni iya nyuma. Kambivuga uko igiye kuza ni iya nyuma. Nimvuga inzara ya nyuma untahure, hari inzara ziba zihari, nk'iyi nzara irahari, Shitani yayizanye muri kuyirwanya, abandi barayirwana, murapambana, murahangana kugeza ubwo bamwe banayitsinze. Ariko igiye kuza, abe wewe ukomeye, abe jewe, abe n'undi, mu mujyi wa Bujumbura, mu bisagara bitandukanye, hagiye kubaho icyo nakwita inzara ya nyuma. Iyi nzara muze kubiraba neza no kubyitegereza neza, niko kurimbuka kwa Sebarundi. Ibi bintu ndi kuvuga ntabwo ari bizaba mu kwa gatandatu, mu k'umunani, mu kw'indwi, oya, ahubwo mu bibare muri uku kwa kane, ukwa gatanu, kwa gatandatu. Koko perezida w'u Burundi yagiye kweguzwa, ndetse mu gashinyaguro kenshi no mu bimwaro byinshi no mu soni nyinshi, ku buryo ngenda bivuga mu buryo buciriritse, ariko ibyo nabonye ni amabara, ni amahano. Agiye kweguzwa nabi mu baperezida navuga bashobora gukorerwa ibintu bibi. Evariste Ndayishimiye arimo. Ntabwo navuga ngo turatanga imburi, marayika yashyize ko ikimenyetso, yadomye ko ikimenyetso, ibisigaye ni ibikorwa we ubwiwe ashobora kwikorera. Nk'uko yabwiye Nowa ngo bazi inkuge, numara kuyuzuza iyi nkuge winjiremo n'ibi ba rupinzi, ibipinga ubihoze. Iki nicyo kigiye kuba. Ubuvugishwa bwarabaye, bamwe barabipinga, ubuhanuzi buratambuka, inzozi ziratambuka. Musengere u Rwanda n'u Burundi, mwigirije ubusa, musenge ayo gupfa no gukira. Nk'uko watangiye ubyumva, ingwano ishobora kwaduka. Urumva bifu ku bwa Micombero, bifu ku bwa Nkurunziza, bifu ku bwa Evariste Ndayishimiye, kandi ibyo bapfa ni ibintu bikomeye. Politike yabo ntabwo bapfa ibintu byoroheje, ari abantu bapfa abenegihugu sava, ari abantu bapfa ibintu biri aho ngaho. Yenda se ntabwo ngiye muri detaye z'ibintu abantu bagomba gupfa, ariko ibi bapfa birafatika kandi birahambaye. Navuga ngo musenge, kuko mpamvu mbikubwira, Imana yarabivuze, irabibabwira, irongera ibisubiramo, irabibabwira, irongera ibisubiramo, irabivuga, irongera ibisubiramo. Hano rero ngira ngo kuvaho kwa Evariste Ndayishimiye gushobora gutembagaza cyangwa kugahirika imbaga nyamwinshi, abantu bakamukurikira. Twarabivuze, dusaba abantu ko basenga. Habyarimana yarapfuye mu Rwanda,
abantu barabyitwaza ibyateguwe mbere ibyari biriho ibyari ako kanya biba nk'ikirunga kirutse bidukururira akaga n'amahano n'ishyano na n'ubu tukirwana nabyo turi mu cyunamo cy'iminsi ibandanyije kuri 7 yarangiye. Ni ukuvuga ngo nibi ziriya mbonerakure mu mwuka nuza kuzitegereza uzibona nk'abantu bafite amahembe. Niba mwari mwabona abantu mu mafilime cyangwa inyamaswa ibintu byitwa amahembe, ukabona umuntu afite amahembe yameze amahembe, ni abantu batoroshye na busa, kuko ideoloji iri mu mbonerakure cyangwa inyigisho zibarimo no gukunda kubaka no gushyigikira hutu. Ntabwo ari ugukunda igihugu bize, nta nubwo ari ugukorera igihugu bize, si no korohereza bene igihugu, ahubwo ni uburyo bwo kuvuga ngo wabatwara wese uko yabatwara kose ariko ari umuhutu. Icyo ntabwo mvuze iby'amoko ngo bigusitaze, ariko satani yabibye imbuto mu mbonerakure cyangwa imbonisi mu nyungu zo kugira ngo azaprofite ibara rigwe. Bo bari kuvuga bati n'ubu utangaje uti Sebarundi bamukororeye hano kwa Melchior Ndadaye nakwambiya cyangwa se kwa Ntare Rushashi baramurashe, ibara ryagwa ntibyaba nk'ibyo mu Rwanda, ntabwo yaba jenoside, ariko ntabwo habura abantu benshi cyane bashobora kubigenderamo. Niyo mpamvu mbabwira ngo aho uherereye hose senga wiragize Imana, kuko kuvaho kwaravaho, ukuri kwamye biguma byoroha, kuvaho ko aravaho s'il vous plaît. Kandi ntabwo mba muri nza neva dupinge nutavaho, nanjye sinzongera guhanura, nzabyihorera, zavuga inti rwose naravangiwe. Ariko ntabwo mvuga ngo naravangiwe, nta nubwo mvuga ngo abantu munyemere, ahubwo mwemere uwantumye. Icyo nzi cyo mbasha kumenyesha abarundi n'abarundikazi ni uko ikurwaho rya Sebarundi nimutaba amaso rirakurura akarambaraye. Ihirikwa isenyuka ry'ubutegetsi bwa Sebarundi kumukura, kuko manda ye ntirangiye, amatora ntabaye, kandi hari abantu benshi bafite umutima urehareha wo kuba indongozi, kandi abo ntibazigera baba indongozi. Ni ukuvuga hari abantu barekereye, muri abo bose nta n'umwe watoranyijwe. Mwibaze namwe, uretse Uwiteka Imana yonyine iza kwigwanirira no kwitamurura kugira ngo hano usimbuka abasokuru n'abasamuragwa uhoraho agutora. Ubwo rero nimbivuga uko, hano hari ibintu navuga ngo bitoroshye, bamwe bareba bakabona bakabihambya, abandi bareba ntibabibone ntibanabihambye. Ariko biravuga ngo harimo abantu bazabirebesha amaso, abandi bafite amatwi ntibumve, abandi bafite amaso ntibabone. Ibyo bintu nubyihweza neza, nubyihweza neza uku kwezi turimo ntabwo ari kera. Hano hari ibintu bitegerezwa kuba byagakura rwose, kuko nk'ubu nabonye impunzi zo muri Nduta ziterwa, mugabo zirongera zirajabuka. Imana irambwira ngo nubwo batewe ariko bagiye gusubira iwabo. Baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu buretwa, baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri gakondo yabo, bavuye mu buretwa,
baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri Kanani yabo, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa. Hari ideoloje abasendedefudede binjiranye mu gihugu, bakajya babwira abantu ngo niho tufashe igihugu, abo dusanze itunga bararyegeranyije, ideoloje abo twe tureba ntaho nikora. Urumva kuyobora abantu batunze, we wari inyeshyamba, biragorana muri bo. Ntibiga politike nziza yo gusigasira ibyo basanze ngo baba basoda nyine bo kubicungera hama bahembwe imishahara, ahubwo bashyiraho politike y'uko bagomba kwambura abantu, gucuza abantu, kwiba abantu, tura tugabane n'iwanga bimeneke. Benshi bahunze igihugu, abandi bamburwa amatongo, abandi barakubitwa, abandi baricwa, abandi barafungwa bazira utwabo. Ibyo byose rero n'ubundi uhoraho aje guhora. Hani CNDD-FDD yarundarunze ibintu, yegeranya ibindi nabo kugira ngo nyine badomine batunge, kandi koko ubu baratunze. Abadede hafi indongozi zose ziratunze vraiment. Koko buriya nk'ubutunzi neva fise, yarinda yihaye akakubwira ngo ngewe buri kimwe cyose ndafise, ukumva reveriyane nuko ababanda birabe banda kugarikana, ukabona amabarabara ntiyubakwa, si uko amafaranga ataza shuti yanjye, ukabona amahera mva makungu yarabuze, si uko yabuze, ukabona inzara irica bene igihugu, si uko Imana itagwisha imvura n'izuba mu Burundi, ahubwo harinda navuga umwansi yazanye abantu barya ntibahage, abandi banywa ntibahage, inyota ntishire, abandi bambara ntibaberwe cyangwa ntibanyurwe. Niyo mpamvu na Nevo yagezeho asanga guhana atari ngombwa, ati ndabahana abo nzana ni bandi, abo ndi bugarure ni bandi. Bituma ikintu cyo guhana kihoza. Bivuze ko mu Burundi hari intwaro yuko indongozi umuntu wese agomba kubanza gukira akabona kuzuza inshingano za bene igihugu. Ariko rero niba imyaka 20 ishize CNDD-FDD bataratunga, mpamya ko batazigera banatunga. Ni ukuvuga iyi ngoma Imana yarayiciye irayivuma, ndetse irayisitopa cyane, ndetse ubu nibwo bigiye gushyirwa mu bikorwa mukamenya aba bantu abaribo. Koko agahuzu kagiye kubavaho, uko uyu yapfuye abandi bazapfa iziri inyuma y'uyu. None uyu wapfuye ntiyapfuye giturumbuka, buriya yabiriye, buriya yajyanyeho na duke. Ni kuriya nabo bwabo nyine ibyo bita gukora nabi, kwisema, guhemukira abantu atamva. Ni ukuvuga rero Repubulika y'u Burundi, iki gihugu cy'u Burundi, hari agatsiko kagiye gukuraho Evariste Ndayishimiye, irijase cyangwa se gisipurese, cyangwa se mu buryo bwihutirwa. Navuga ngo hari abantu Imana itumye bafite inkota zaka umuriro, bagiye kubohora abarundi n'u Burundi. Hari ibintu bigiye kwibonekeza, ya nzara navuze irabanza izemwo, irabirimwo, iyo rwose muyitege. Uyu munsi ni kuwa gatanu, vendredi, itariki nazivuze. Kuwa gatanu w'igitaha iyo nzara izatangira. Vendredi iri igiye kuza, inzara izatangira, guhunga bizatangira. Noneho bibandanyirize ko ntabwo bizahagarara. Nababwiye ngo bizava muri Iran bizi Burundi. Sinzi ko muntahura kandi mba ndi kubireba, ariko kari akavuyo, kari akajagari,
k'abanyayisirayeli n'abanyamerika, I'm sorry, kazava muri Irani kerekeje muri Repubulika y'u Burundi, kandi Uburundi buzakwegera aka karere kose, kuko nabonye umuriro waka uraka, ahantu ibigega birashya, ahantu amatanka arashya, amasoko arashya, amazu meza barayarimbura, ingabo ibihumbi n'ibihumbi ziresurana. Mungu wangu, ibi rero ni ibizatangura vanderedi, ndetse mburiye abantu ababishoboye babe bava mu gisagara bisubirire ruguru. Mburiye abantu amafaranga yabo bayakure kuri konti, bayabike mu madolari cyangwa mu mayero cyangwa mu madinari cyangwa mu masefa cyangwa mu mafaranga y'ikindi gihugu. Ndetse ngiriye abantu inama itari agakecuru, abantu bibikeho ibyo kurya, ufite uko arondere, ufite uko asume, kubera ko amazi yarenze inkombe. Imana itabare cyane. Hagiye kuba akavuyo, akajagari, nta muntu ushobora kugakotorora, nta n'umuntu uzakajera, nta n'umuntu uzamenya ngo ibi bintu biri kwerekeza cyangwa biri kuva. Iyo Imana ivuze ikintu iragisohoza, kandi Imana ivuze ikintu iragikora. Nimbivuga uko untahure. Hagiye kubaho icyo nakwita ari abagenda ntibagenda, ari n'abaza ntibaza, ahubwo biragusaba kuzahagarara hamwe aho uri. Niyo mpamvu rero ugura udukoresho two mu nzu, imiti, agapasiporo, akaresepasi, agasipejeri, ufite uko yiyunganganya, yirundarunda, akiyegeranya, ube maso, kandi wumvire mwemu yera, ugwize urukundo, kubera ko hagiye kubaho icyo nakwita isekeza, hagiye kubaho icyo nakwita agashururu, icyo nakwita za nzambi, ibyo zavugaga byose bigiye gushika cyangwa gusohoka no gusohora. Ubwo rero haragowe utagira ifu mu nzu, haragowe udafise umuti, haragowe udafise amata, haragowe utararondeye amazi. Usabwa rero kuba iby'impemu, iby'umubiri, ibyo byose bibaye byiza, waba ubifise cyangwa se uri kumwe nabyo. Kandi saba abantu bari hanze musengera, bari mu gihugu, kuko marayika yambwiye ngo urugi ararukinze, abinjiye binjiye, abatarinjira tayari arabakingiranye. Mbisubiyemo, urugi rugiyeho, Nowa, ubwato, imvura iraguye, abinjiye binjiye, abatinjiye kazi yake. Mbisubiyemo, ibiba bigiye kuba nk'uko Nowa yuriye mu nkuge, n'ibyo byose bisigaye bigahomba. Nk'uko Imana yarimbije umwuzure, abumva bakumva, banze kumva bikabakorokana. Ibi nibyo bigiye gushyika. Tarike yabyo, umunsi wabyo, igihe cyabyo cyasohoye. Ahantu rero ishingiro rigiye gutangurira cyangwa gutangirira, ni ngombwa ko Imana ibigenza neza. Uhoraho abampere umugisha. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu milele. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Baba. Ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu Jehova.
ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu Jehova. Ndiyo Bwana. Reka tujyane muri ako gakorasi. Nabisinzira kumanywa na nijoro, nabisiyomana acira kureberera kumanywa na nijoro, nabisinzira irakureberera kumanywa na nijoro, nabisinzira irakureberera kumanywa na nijoro, nabisinzira irakureberera kumanywa na nijoro, nabisinzira abantu Yesu yashyizeho ikimenyetso cyiza, abantu Imana igiye kurinda, abantu Imana igiye kuzigama, abantu Imana izabika mu mababa yayo, abantu bagiye kuzaba kuri iyi ngoma, abantu bagiye kuzaragwa iyi ngoma, abantu bagiye kuzabaho bahimbaza Imana, abantu bagiye kuzabaho baririmbira Imana ku murango ndetse no mu ijoro. Mungu asifiwe sana. Kanani mugiye kuyiragwa, mwebwe rero Imana yasezeranye Kanani. Ntimuzabe nka biriya navuze hepfo, abo musanze mu gihugu ntabwo wemerewe kubambura, ntabwo wemerewe gukina politike nk'iriya wumvise uriya mugabo yavuze ngo twageze mu gihugu twambura abantu, turiganya abantu, twiba abantu kuko twe dukeneye. Kanani umuntu wese aba ukuri kwa mugenzi we. Navuga rero ngo Kanani irashitse, umuhero kuri bamwe, umugisha ku bandi. Hagiye kubaho shanjoma cyangwa se ibisikana bikorewe iburyo bwa Data, kubera ko ntakigerageze kitagira iherezo, kandi nta kintu na kimwe kidashobora kuba. Imana byibuze biraba yategeka bigakomera. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Ongere mburire abantu b'abanyamadini, mburire abakristo, Imana yaremye inda yo kurya no kunywa. Hangira mubona umuntu akubwira ngo ibi byo kurya cyangwa ibi byo kunywa turarobanura n'ibyo. Ntabwo umuntu azira byose, nta nubwo umuntu anywa byose. Harimo abantu batanywa inzoga bidavanye ko ari uko ari abakristo. Harimo abantu batanywa ibintu biruba, harimo abantu batanywa ibintu bisharira, harimo abantu banywa ibisharira. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko Satani yazanye ubuyobe n'uburiganya. Ibi byose umwanzi afite uburyo yifashishije icyo nakita tekinoloji, cyangwa se yifashishije iterambere
avangira abantu ibyo kurya by'ubugingo, ibyo kurya by'umwuka, kubera icyo abantu batarobanura question mark. Niba hano hari ivugabutumwa riza rikanyura kuri YouTube, kuri radio, ahantu hatandukanye, kuki abantu batajonjora ibintu byose twende basi byonderamo, twende basi byonderamo? Kaba nka ba bantu, hari abantu banywa izi nzoga z'inkaratika zaconga umuntu, zadonda ubwonko. Bene abo bantu nta nzoga batanywa, zose apfa kuba abonye aranywa. Mugabo signification y'ibyo bintu ni ubugwayi, ni ubuzima bubi. Abantu bari bakwiye kwita cyane kureba ibiri kujya mu nda y'ubugingo, ibiri kujya mu nda ya Mwuka Wera, byo kunywa cyangwa byo kurya. Kuko niba upfa kurya ni ikibazo gikomeye cyane, kuko buno dufite ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Abantu bari gucuruza ijambo ry'Imana, abandi bari gucuruza indirimbo z'Imana, donc nta by'ubuntu. Simvuze yuko ari n'ubuntu, ariko hari ubuntu burengera, hari n'ubuntu navuga ngo Imana yaduhaye. Mungu asifiwe, haleluya. Ntabwo mvuze ko mbwiriza ntari, simvuze ko abantu babwiriza batanyoye batambaye, ariko simpamya ko ikituraje ishinga, ntabwo ikituraje ishinga ari V8 cyangwa se etage ivuye mu maboko. Navuga ngo tubwiye abantu, hariho ibintu reba, abantu bakura ubutaka muri Israel bakabuzana muri Afurika, murebe ibyo iri gukora, bakabucuruza mu rusengero. Abantu bagakura amavuta mu Barabu muri Israel ngo Elayo, bakazicuruza bakazigurisha. Abantu bakajya kuvoma amazi imaka, bakaza bakayacuruza. Abantu bafashe tike yabo y'indege kugera aho tutagera, bakazana ibihuha, ibinyoma, tukumva ko bavuye kureba Imana, kureba Yesu, ibitangaza, imirimo, ibintu nk'ibyo. Ariko vraiment excusez-moi, pardonnez-moi, ni kinyoma cyambaye ubusa. Urugendo rutagatifu abantu bakwiye kuba bakora nurwo kuba buzura Umwuka Wera wo guhishurirwa no kumenya kubohora imbohe no kuvura imvune, Yesaya 61, no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, no kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Abo nabo Yesu yasize amavuta mu ruhanga rwabo ngo babwirizanye ubugwaneza ubutumwa bwiza bwo kwamamaza imbabazi z'Uwiteka no kubohora imbohe ko zibohowe. Niba Yesu atangaje akavuga ngo bavuga butumwa tubohora imbohe, umwaka ukarangira ubohoye imbohe zingahe, ukwezi kuraheze ubohoye zingahe? Ubwo icyo kwirata ni igiki? Muvura imvune mu mutima, umaze kuvura bangahe? Kuri muganga Yesu yaguhaye kuvura, yakugize doctor, uri dogiteri, umaze kuvura bangahe? Uteganya kuvura bangahe? Uteganya kubohora bangahe? Question. Itangazo uri gutanga ni irihe? Ese uri gutangaza kubw'amavuta wasizwe, ngo yasize amavuta mbwiriza, amavuta wasizwe, itangazo uri gutangaza ni ibyururutse umutima cyangwa se ni ibihagarika umutima? Twahereye mu kwa kane k'umwaka 2025 dusemerera kugeza na n'ubu, ariko ubuho birashitse. Bene data, shuti, bavandimwe, baheburayo kazi, Rwanda, Urundi, Afurika, Uburayi, Amerika, mwebwe muteze ugutwi Imbabazi TV 3, nimwige ibyera byose si amata. Imana igira Esawu, ikagira na Isaka, ikagira Yakobo, ikagira na Esawu, ikagira Ishimayeli, ikagira na Isaka. N'ubu rero turi kuvugana, harimo abantu bapfa kurya ibyo babonye, bapfa kunywa ibyo babonye, ibintu nk'ibyo bo bakegeranyiriza mu gafu kabo gusa, bagasanga bafite ubuzima bw'umwuka nawe udashobora kubara. Abantu bari gushaka amamodoka
mu ijambo ry'Imana, abandi bagashaka amazu mu ijambo ry'Imana, n'ibyo. Ariko buriya hari inzira Yesu yashyizeho bironderwamo, udahutaje ubugingo bwa mwene so, utabubabaje, kandi ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Uko wumva wayamusaba nawe uba ariko wayatanga bayagusabye. Niba wumva utabishobora uri mu cyaha, wowe ubwiriza bijya uri gukora bariya, nubona nawe babikubwirije wabikora sava, mugabo nubona utabikora menya ko wayobye. Ibyo rero nibyo bigiye gutuma Imana izana imvura y'isegenya muri iki gihugu, cyangwa kuri uyu mugabane, hama igatangiza ishengero yayo AZ. Mwavanze ivugabutumwa murarivangavanga, murabyica, murabitobatoba, kugeza ubwo Imana ifashe decision mu Rwanda aho barabifunga. Mu Burundi bidafunze, naho ibigiye kuhaba muzabibona. Si bizima, ni bibi. Icyo nabasha kuvuga nuko nabwira abantu ngo umuntu nacunga izamu rye, ibibazo biravutse kandi bivukiye umwana w'umuntu. Baragije Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, abayo yabamenye kera, irabareberera ntabwo isinziriye, ariko mube maso mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turagushimiye rero, uhoraho akuzigamire kuzaba muri Kanani, kuzaragwa iriya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma.